Atenció! Ràdio Santa Perpètua no es fa responsable del que escoltareu a continuació. Us advertim que aquest programa no és apte per pells sensibles. Ho diem Twitter Catalunya. Això és En Comú Ens Fotem. De Santa, tú quédate con esto, que no me ves por la calle, raro por supuesto, siempre las encesto, y en el parque de los pinos se pasan las tardes jugando al baloncesto, es cierto. Diuen que hi ha 2 locals maleïts a Santa Perpètua de Mogoda, que nosaltres sapiguem. Se m'encén el wifi d'aquí, ja nota l'Ajuntament que estic aquí. Un va ser ocupat per uns perruquers que ara ja són amics del programa. Van venir aquí i ens van explicar la seva història d'èxit. El segon local està a un lloc privilegiat, a la plaça de l'Església, carrer d'Anselm Clavé 3, per ser més exactes. I en aquest cas, els seus propietaris per fi han aconseguit que funcioni. Avui tindrem una altra història d'èxit. Aquest cop, una història gastronòmica que travessa fronteres. És fàcil fer feliç algú. Bon menjar, bona companyia i, en aquest cas, hi ha bon màrqueting per allà. Avui descobrirem una de les noves tendències al nostre poble i coneixerem a les persones que hi ha darrere. Tot això i molt més al programa d'avui. Comencem! En Comú Ens Fotem. Diem tot el que penseu sense que ho hagueu de dir vosaltres. Bienvenidos a la radio de nuestro pueblo. SPM Ciutat Diversa. Bona nit, aquí seguim, aquí estem en Comú, ens fotem, presentem l'alineació d'avui amb el número 7, el pitjor número, l'exgestionador de xarxes musicals catalanes, Lil Pau, com estàs? Burger. Amb el número 3132, el noi de les 1000 veus, Miquel Garcia, com estàs? Bé. Sí? Veus, això no és una resposta que podries esperar més, eh? Sí. I amb el número... Ja no sé ni parlar, I amb el número que ells vulguin, el Dani i la Cristina de Genial. Bona nit. Bona nit. Bueno, a veure, ja he arribat, feia temps que no venia aquí, se m'ha encès el wifi al portàtil, passen moltes coses avui. T'has reubicat ja? M'he reubicat. Això que sona, jo no ho he escoltat mai, però he buscat hamburgueses a l'Spotify i és la primera que m'ha sortit, de Carolina Durante. De Carolina Durante. Sí. Hamburgueses. No, jo no la coneixia, perfecte. Com esteu? Molt bé. Muy bien, muy bien. Sí. Voy a hablar castellano. No pasa nada. Nada. Estaba muy bien, muchas gracias por la invitación. Hombre, és un plaer tenir-vos aquí. Mira, fins i tot el Xavi ho deia, diu, jo no he anat mai als Genials, però haig d'anar pels meus fills, que es veu que estan bojos per anar als Genials, que per xarxes ja els joves estan com amb el hype d'anar als Genials. Sí. Nosaltres contents amb això, O sigui, ho portem superbé i els nois de les xarxes socials ho porten perfectament. Ho estan patant. Sí. Bueno, ho esteu patant. Ho fan superbé. Que bèstia, perquè els fills del Xavi són petits, però és que esteu arribant a petits i a grans. Sí. No? És un màrqueting molt bo, sí. Surten de l'escola i volen anar als Genials. Ja no volen anar al parc. No. Volen anar a menjar. Una hamburguesa amb 40 quilos de carne. Exacte. Bueno, doncs anem a presentar una mica, no? Volem saber això. Dan, Cristina... d'on surt tot això, no? Perquè almenys nosaltres no us coneixíem i què està passant aquí? Bueno, mi nombre es Dan, soy uno de los socios, junto a mi pareja y a mi hermana. Y es más un negocio familiar, ahí trabajamos con Cristina, que es nuestra sobrina, con mi hermana, tenemos gente de fuera también, pero es un local básicamente donde nos hemos involucrado toda la familia. Y bueno, intentamos hacerlo mejor y hacerlo como en casa. Por eso puede ser que hemos tenido un buen recibimiento del pueblo y que la gente nos quiere conocer. Qué bien. ¿Se esperaba algo ahí en ese local? Ya lo he dicho, que es un local maleït. El motivo básicamente fue la ubicación, que nos ha convencido. O sea, una ubicación maravillosa, espectacular, que quedamos muy sorprendidos y hemos dicho aquí se puede hacer un buen trabajo, o sea, se puede aprovechar bien. I tant. I què feu cadascú de vosaltres a Genials? Pues jo soc cambrera. Cada uno que sabe mejor. Sí, cadascú la seva funció, clar. Sí.
Jo al davant i ells estan a dins fent tota la màgia. Sí, yo soy cocinero, tengo 20 años en la cocina, bastante tiempo. Mi pareja Darío también es cocinero. Vale. Y todo el resto de la familia en principal adelante y bueno, cada Y uno. pa'lante. Sí, cada uno estamos aprovechando. ¿Tú qué sabes hacer mejor? Pues eso, estás ahí. Pues ahí ¿Qué se te da mejor, pelearte con clientes o estar concentrado con la carne, no? Os vais repartiendo así las tareas. Exactamente, se te tiene que dar también. No nos da mucho de eso de los clientes, pero sabemos hacer comida. Perquè tu no surts de la cuina. No me dejan, básicamente. Hi hauria problemes, Sí, no? hi hauria problemes, Sí, entonces sí. Sí, Ven no? que alguien no está contento, sí. Claro. Hay que salir. Però no dius hola ni... No se nos ve, básicamente. Bàsicament. És com, bueno, la màgia, no? És un mag, no veus el truc? Exacte. Sí. I de cop t'apareix la màgia allà davant del plat. Totalment. I d'on surt el concepte de Genials? El nom, la base de tot? Pues los hemos buscado básicamente porque hoy en día iniciar una marca, para decir, de cero, es bastante difícil. Y entonces no queda nada. Pusimos un papel, una lista y hemos ido tachando. Tenemos un amigo que es abogado y está en este tema de marcas, porque tampoco queríamos hacer un nombre que lo tiene todo el mundo, que está muy usado, porque después al tener éxito vas a tener problemas. Clar, si coincideixes amb la marca d'un altre... Si busques a Google, ¿no? El nom y todo. Sí, entonces nosotros ya desde hace una semana somos marca nacional en España. Ole, molt bé. Y Wow. sí, o sea, lo tenemos y todo súper bien. Y nada, la idea ha surgido de todo el mundo, ha puesto... Han habido ahí palabras que flipas, o sea... Sí? Algun exemple, Ho hem posat al grup de WhatsApp i vam posar cadascú a veure què votava. Llavors... De propostes per nom del local. Sí. Exacto. Vale. I a la segona posició que va quedar. Exacte, això. Pensábamos en un principio que sea relacionado con la iglesia, con la tema. Vale. Sí. Pero se le ha ido la olla a todo el mundo. Era estrany, Unes no? barbaritats. Era una mica puedes raret. No te podemos... Ja. Millor no ho dic. Millor no es pot dir que Creo queda que gravat, fue en un això. momento la divina, pues. Sí, Bueno, aquest és respectuós. Aquest sí. Sí, pero las Després. hamburguesas tenían unos nombres. Ja. La Claro. monja, bueno... Sí, La Virgen. Unes coses, sí. Por favor, 2 monjas y una virgen, Sí. Clar, no. Por ahí, pero incluso. No anava bé. Sí. Davant del jutge... Y con extra de monaguillo, ¿no? Uf. Entonces, Wow. claro, pensamos en algo un poco más serio, más centrado, que no podemos entrar así en un mercado flipando a la Clar, gente. Sí. clar. Y tienes que entrar con la calidad y no con estas cosas. Sí. Y sí, llegamos a Genials, que por suerte había sido ocupado hace años de un local en Sabadell, me parece. Pero ahora era libre y era una cuestión de trámite de meses, como, bueno, que no lo reivindica nadie y no... Ya lo tenemos. O sea, la marca Ole. ya es nuestra y es marca nacional en España. Molt Que bé. guai. I, bueno, és genial. Sí. Tal Sí, la qual. verdad Genial. que sí, ha coincidido un poco todo. Molt bé. Sí. A mi m'hagués agradat veure la votació de WhatsApp, Sí. Aquesta de veure els noms que hi havia allà. La veritat que... Es interesante. Sí. Sí, La verdad. algun dia publicarem un pantallazo, a veure si l'aconseguim. I llavors, vosaltres ja veníeu de cuinar burgers o no, o de cuinar altres coses? Sí, no. Darío un poco sí. Yo no. Yo, por ejemplo, trabajé en el centro de Barcelona, en un restaurante bastante conocido, los últimos años. Pero de esto específico, no. Darío un poco sí, pero no fue una cosa... pensamos en esto y digo, vamos a hacerlo bien, porque también es una tendencia ahora un poco... Sí. Estan de moda les hamburgueses. Exactamente. Totalment. Y entonces, para abrir un negocio hay que pensar un poco en todo. Y hacerlo bien y tener un poco de vista para adelante. Puede ser que dentro de 5 o 10 años esta receta o esta moda se Canvia vaya. una miqueta. Sí. Claramente, pero si es una ola así, para decir, hay que aprovecharlo y Totalment. pensamos aprovecharlo con todo lo que nosotros sabemos. Lo mejor que O sigui podemos, que claramente. tampoc us estancareu a fer hamburgueses. No, que si de dintre nada. d'uns anys No, Genials ha de fer pizzas, No. Genials farà pizzas. Farà pizzas. Això està molt bé.
La cosa sería que si haces una cosa, o sea, está bien centrarte en hacer una cosa. Y hacerla bien. Hacerla bien. Es lo importante. Porque, como has dicho, pizza y quieres hacer hamburguesa y quieres por ahí, yo trabajé mucho tiempo en un restaurante italiano. Sé toda la receta, pasta, lasaña, no sé, cosas. Y querer hacer de todo no vas a hacer nada bien. Sacrificas calidad. Sí, total. Eso és. Sí, a més, si vas a un lloc i veus que hi ha de tot, dius, Costa això és molt, que... Tú vas a ir porque te da ganas de eso. Totalmente. Y no vas siempre, no sé, vas, yo qué sé. Bueno, tenemos clientes bastante habituales. Sí, no? Us sonen algun? Ells dos us sonen? Cristina Sí. puede decir. Sí. Jo tinc un amic, de fet, que és el beta-tester del Genials, que sempre sí? que surt una hamburguesa nova, el César... Sí. Ahí lo conozco César, yo también. César, mi amigo el César. L'havíem de mencionar en aquest programa, el Sí, César, sí, perquè sí. jo crec que és la persona que més cops sí, deu haver sí. anat al I he vostre dit que és el meu restaurant. promotor favorit i que que bo. està des del primer dia ja, O Jo sigui, sempre. ell va venir el primer dia Sí. a provar i va dir, no, aquestes, les millors hamburgueses que he provat mai. Uau. I va portar Mira. tots els seus amics, Ahora como, sempre. como En compañía. idea en directo, mañana vamos a grabar la nueva hamburguesa. Lo podemos invitar antes. Opa! Sí, ole! Ara pues, És que és cliente VIP, està convidat, totalmente. està convidadíssim. Molt bé. Si está de No, acuerdo, no. puede aparecer en vídeo también. Sí. Clar. Marketing totalment. bueno. Jo sempre... Sí lo fa provar. César sí lo fa provar. Literal, o sigui, jo quan Tiene surt una verificat. hamburguesa nova, li dic, César, què tal? I em diu, molt bé, molt bé. Sí, sí. Molt bé. Endavant, Jo, no? perfecte. Això? Ja Nosaltres quan la traiem, jo sé que vindrà el César Sí. ja a provar-la i jo surto sempre i li dic, què tal? T'ha agradat? I ell, sí, està molt bé. Mira, aquesta maionesa, que no sé què, que no sé quant. I jo, bueno. Perfecte, molt bé. Sello de calidad. Sello de Sí, calidad. però bé, Sí, molt bé, molt bé. No, és un crac. Tothom pendent Sí. del César, no? A veure què dirà. Lo del César, lo que es del César. Sí. Jo no sé si era així, Lo del César... El César, lo que es del César. Però Por si eso fins i mismo. tot el coneixes tu, això és que has hagut de sortir de la cuina per veure el César. Lo vi Venga. porque viene mucho y era una vez en la terraza y me han dicho, yo lo conocía de escuchar, que existe un chico que viene siempre, pero no no le ponía cara. Ja. Y un día en la terraza, es ese chico, vale. Ah, ja està. Està Me lo bien, enseñó, todo no me bien. acuerdo quién, pero sí. Que no Y le falta si nos escucha, esta mañana invitado a las 5:30, Claro. 6. Si està en directe, sí. Bueno, No crec que estigui en directe. no, el César no crec. el Li César farem no crec. arribar. Li farem arribar. Sí. Vosaltres sabíeu això de la maledicció del local? Algú us havia advertit? Sí, Sí? els clients. Els clients. Els clients. Quan veu obrir, Sí. entenc. Van venir i ja van dir, m'és igual el que facis, això està No, condemnat. tampoco es. No així, sinó que, clar, ells ja deien que, bueno, que hi havia una mala Mala aura. vibra, Sí. hi havia algo allà que no... I jo els hi deia, sí, pero nosotros... I així No. és. Lo ahuyentamos todo. No te nosotros. preocupes, que todo Sí. bien, todo bien. Con nosotros todo bien, no va a pasar nada, todo va a ir bien. Que I guai. mira, han tornat i us han dit alguna cosa? No, sí, clar. I el Muchos Jan, no. No. No, muchos no. ¿No? Porque, bueno, las personas que eran Ah, bueno, pero... No, era gente que le gusta hablar, tampoco salía mucho. Claro. No quiero yo poner ahora ni cara ni nada. No. Pero hay gente que quiere hablar de lo que hace, pero sin hacer... Sin hacer nada. Sí. Ja. Yo no voy ahí, pero tampoco voy al otro lado. Ya. No voy en ninguna parte. Però gent que li agrada parlar, Exactamente. no? Comentar la jugada. Pero este es un sitio que sí te tienes que esforzar para no ir. Ja. Pero si tú te esfuerzas para que va, o sea, es un sitio acogedor con las familias, con los niños. ¿Qué quieres? Esta plaza, o sea, no pasan coches. Es muy, muy, muy privilegiado, aparte de, Sí. de la vista que te lo da y de la tranquilidad que te lo da. No digo ahora que vas ahí, o sea, el simple hecho que está ahí, la tranquilidad que te da. Pues la terraza el es un sitio, puntazo. Exactamente. Poder estar Clar, ahí en la plaça de la Iglesia, que és una zona que no estava per res aprofitada fins ara, i és un No, espai no, que no. s'ha d'ocupar, collons, Sí, que la sí, puta sí. plaça de l'Església és el poble. A més, va coincidir... És zona d'estar de gent, no t'han de treure fora Ja. de la plaça de l'Església. No. A més, és com el més maco del poble. Però és que hi ha gent que ho Perquè pensarà. sempre passa, jo sempre dic,
el casc antic del poble sempre és el més maco, però és que el casc antic de Santa Perpètua no dona per més. Ja, perquè és ben petit, sí. És molt També petit. hi ha un doble pensament de que hi ha gent que potser diu hòstia, tu creus que has d'ocupar la plaça de l'església? Ja. Dius, no, és al revés. O sigui, has d'ocupar la plaça de l'església. Clar, com el refugi, l'esplai, Evidentment. i va coincidir amb l'obertura del Casal Popular també allà, amb vosaltres, vull dir que ja s'està... Que ja mola, que es Ha d'haver-hi vida en el centre Vilà, fora de la Rambla. Sí, totalment. I com va anar la reforma del local? Que això ens agrada preguntar-ho. Todavía estamos en reforma. Sí, ¿no? Sí. Reforma constante. Exactamente. De hecho, la semana que viene creo que vamos a cambiar lo que son las sillas altas de la mesa porque no son muy cómodas. Y van a venir unos sofás tipo americanos, ¿sabes? Espalda a espalda. El restaurante es dominicano porque el sitio es pequeño y no te permite... Ya, no dona para Ahora més. tampoco puedes poner 2 mesas ahí y ya está, tiene... Sí. Mandamos la mitad del personal a casa porque ya no te da. Entonces Tal tampoco qual, queremos esto, sí. Els heu agafat de pell als seients perquè si no es tacaran moltíssim. Sí. Tienen que estar recubiertos de piel de esta como... Es que están recubiertos. Vale. Son así, ¿no? No Son más. No, Lo hemos perfecto. pensado. Tot manxat, No, tot Todo manxat. pensado, que siempre se cae ketchup. No, O el que exactamente tipo... s'ensuga les mans. Sí. Esto tipo Sí americano. que hi ha, Clar. Home, De què? en tens un. Del que s'enxuguen les mans al seient. Vinga, Ets tu, aquest. No, jo no. Jo sempre. Per això preguntes, a veure de què serà... Que tinc les mans vermelles, s'ha tirat un pet. És cagat. Quan el veieu heu de recobrir tot de paper. Sí, paper de diari. És l'anticèsar, és Sí, el totalment. contrari. Llavors, vosaltres éreu experts en reconstruir coses. Veu fer vosaltres l'obra? Veu posar les mans allà? Sí. Y nosotros Divertido, ¿no? pintamos. No, fue una locura porque fue en pleno verano. Puf. De hecho, hemos tenido que empezar con cambiar toda la salida de humos de atrás. Hòstia. Porque el local lo necesitaba, tenía la licencia suspendida por esto. Y fue la primera cosa que hemos hecho, bueno, con trabajadores ahí especializados. Sí. Estábamos todos básicamente en la terraza del... ¿En la azotea? En la azotea del edificio. Ayúdame a poner directamente. cubos. Hostia. Y sí, empezamos con esto y después bajamos y hacemos todo lo que podemos hacer. Y tampoco hemos cambiado mucho. La verdad que hemos quitado mucho de dentro. Vale. En vez de poner. Hemos quitado y hemos limpiado. Perquè hi hagi més espai i tot, no? El local es bonito, tiene mucha madera. Tampoco... Vamos a ver, si una cosa está bien, está bien. Exacte. Para que tocarla. Y las cosas totalment. sencillas están bien, atraen. O sea, no Sí. somos de... De llenarlo de coses. Exacto. No, està millor així, Sí. està millor així. I jo volia parlar d'una cosa que ha sacsejat el poble, que és la col·laboració amb 80s, Sí. que de sobte... Bueno, jo quan ho vaig veure em vaig alegrar, la veritat, com... Sí. Mira que bé, Sí, saps? sí, sí, Com sí. podia ser un altre rotllo, no? I de sobte s'han unit per juntar forces, perquè claro. saben que cadascú té el seu públic també una mica i que es pot fer més gran encara. I jo crec que el poble, allò, va tremolar, Santa Perpètua, Sí, amb aquella col·laboració. A la gent li va Els fills encantar. del Xavi estaven allà amb el mòbil. Ho dic en conya, però segur que és veritat. Segur. Com va sorgir això? La verdad que es que nos esperamos un poco a esta reacción, pero la publicidad es publicidad, o sea... Clar, òbviament, va bé a tothom, va bé a Entonces, tothom. sí, Alex fue, que se encontró con Darío un día y le ha dicho... Àlex és un tiburón. Sí. Mira, si, Señor del ¿qué negocio. tal? No sé qué, han hablado un poco y si quieres hacemos en futuro una colaboración. Entonces Darío ha venido, nos han dicho, no sé qué, mira, Alex ha hecho eso, se quedó así un poco y nosotros después de Genials hemos ido ahí, hemos dicho, ¿hacemos la colaboración? Y sí, lo hacemos, ¿cuándo? Ahora, este mes. Pam, ja. És que si no les coses es perden. Disparado. Sí, si no les coses es perden. sí, Si es va exacto, allargant... no lo dejamos ahí como una palabra ni nada. Està bé, està Y bé. la verdad que salió muy bien. No tenemos básicamente una competencia. No, Respetamos mucho a 80 y a Alex porque tiene un recorrido muy grande Sí. y no es de nada una competencia. De hecho, él es rumano también, nos entendemos súper bien porque hablamos la misma. Claro. clar, Y és veritat. entonces esta barrera desaparecido, habla con el personal de... Sí. Más unión que de nunca. Genia, exactamente. Sí. Mola molt perquè en comptes de fer un Barça-Madrid a veure qui la té més gorda, Clar. hem fet un Barça-Girona, Sí, han unit força. els dos al mateix territori i anem Totalment. I tant, està molt bé. No, ja li dedicarem un programa a l'Àlex, si algun dia vol venir, que ens expliqui la seva història que té per
té per estona. Sí, Alex tiene una historia, la verdad que el tío lo ha hecho muy bien y lo hace de mucho tiempo y que hablamos, tenemos todo el respeto para él y toda la admiración. No, sí, tot el que sigui al poble unir-se Exacte. és bonic, si és que és el que dèiem. I s'ha de dir que està molt bona l'hamburguesa. Molt. La vam tastar, vam gravar un vídeo. És d'aquest mes, no? Sí. Encara està disponible. Sí. Encara està. Pues endavant. Vam gravar un vídeo de promo, Sí, no? Del Pau menjant, molt de prop. Uns quants vídeos m'has gravat menjant ja, però sí, vam gravar un d'aquests, sí. I no sé si... Bueno, és que no sé si es pot fer spoiler del que gravareu demà. Un poco. Tampoco. Tampoco ahora vernos tan... Cuidadito, ¿eh? Ay. No, la verdad, por mi opinión y por nuestra opinión de la cocina, va a ser la mejor hamburguesa que hemos... ¡Oh! És molt dir, això? Sí. Es molt dir. Es potente, exactamente, es potente y va a ser una muy buena hamburguesa inspirada en nuestras vacaciones de ahora en Argentina. Ah, val. Y yo ahí básicamente he comido un chimichurri, la mejor de mi vida, que combinado con esa carne no he comido algo mejor de carne. Ya. Y entonces vamos a usar esto, va a ser bastante difícil porque es un chimichurri fresco con todo fresco. O sea, normalmente se usan especias secas o yo que sé para poderlo armar, poderlo guardar más días y eso. Entonces este chimichurri va a ser un chimichurri fresco. Val. Lo vamos a tener que hacer cada día. Y bueno, que no voy a dar toda la receta, que lo vamos a hacer. Clar. Podem dir que vamos el chimichurri és l'ingredient, diguem-ne, clau. Sí, exactamente. Qué guay. No, por ahí es una marmelada también de ¿No chorizo. quieres decir otro? De sobte va sortir informació. Ja di la carn. Clar, perquè està... Sí, tirem una miqueta La més. carne, porfa. Està tan orgullós de l'hamburguesa que... Vamos a usar una... Una cabra. Una vaca entera en dos panes. Vamos a sacrificar una cabra cada día. Una vaca vieja de 100 años. Claro. Hemos pillado a Milei y lo hemos enterrado. Lo hemos enterrado. Ojo, hi ha pistes per aquí, eh? No. Una vaca vieja, eh? Sí, exactamente. Una vaca de carne madurada. Sí. Calitat Vinyallonga. Exactamente. Por clar. supuesto, siempre Viñallonga. Això s'ha de parlar també. Quina barbaritat. Aquesta Se col·laboració. trabaja poco porque es una carne que, vamos, aparte de que es un poco más cara, es una carne pretenciosa y eso. Pero sí lo vamos a hacer para un mes y para que lo disfrute todo. Buah, quina passada. Que guai, que passada. Allà hi serem. Sí. Allà hi estarem. Amb el César, podem anar amb el César? Sí, amb el César. sisplau. I tant. Sisplau. A més de VIP. Aquesta col·labo s'ha de parlar també amb Vinyallonga. Vull dir que això m'ho van dir, jo no ho sabia, i aquí hi ha hagut un bon tracte, no? Sí. Vull dir que millor que col·laborar amb gent del poble, però més a la mateixa plaça. Sí, en principio nosotros hemos trabajado con otra empresa de carne que era bastante bien y no sabíamos que Viñallonga también puede hacer hamburguesas. Y poco a poco, siendo ahí vecinos, compramos nuestra comida y esto, hemos visto la calidad que tiene. Sí, comiéndolo totalment. nosotros. Pausas y esto, que tampoco puedes comer hamburguesa todos los días, vamos a ver. No. O sea, Òbviament, nosotros no. hacemos Està una vetllant sopa, també una mica per la salut. exactamente. Sí. Sí, exacto. Y sí, vinieron con esto, lo probamos y sí cambiamos toda la carne. Ahora toda la carne es de ellos, de Viñallonga. Que guai. Y hacen esto, pero ellos también van a hacer esto como para ahora, la hamburguesa de vaca madurada. Que lo vamos a usar. Especial per vosaltres. Sí. Molt bé. Bueno, tots fan un esforç. Ells, per una part, també amb tot el tema del chimichurri, de preparar totes les coses, les espècies fresques. Home, és que és molt locura preparar-ho cada dia, el chimichurri. I després que tindre de producte base, de matèria base, tindrà carn del Vinyallonga. Hay cosas que se tienen que preparar todo el día. Nosotros todos los días hacemos el guacamole, todos los días hacemos, yo qué sé, el pico de gallo, con las cosas frescas. Se tienen que hacer todos los días y se tienen que hacer en cantidad. Si es un fin de semana... Claro, hay mucha cantidad. Exacto. Un ingrediente que sale para una hamburguesa es del mes y sale un montón... Sí, tú tienes que preparar ahí... Chimichurri a punta pala. Exactament. Totalment. La gent no ho valora, això. La gent no ho valora. Sí lo valora. Sí lo valora. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Al nostre local, sí. Ya. Sí, en perquè el és tot sentido fresc. que aprecian la calidad. Ahora que sabe exactamente lo que es detrás, lo dudo. No, això. Pero Vull dir con que eso està bé estamos saber-ho. contentos. Pero... Sí.
Està bé saber-ho, que tothom se n'assabenti, que ho fan cada dia, Exacte. ho fan allà. Que és fresc i és bo. Els nachos són una barbaritat. Clar, per això. Boníssim. I que tots els cops que m'he demanat nachos i he demanat, sisplau, em poden portar una miqueta més de jalapeños? Jo sóc igual. És que estan molt ricos els jalapeños. Estan bueníssimos. És el que els hi dona el toque, Sí, és sí, molt sí, heavy. I que t'ho portin del chill, tranquil, no passa res, tenim més Totalment. jalapeños. Perquè la majoria de la gent o els treuen o els deixen allà, no els mengen. Sí. Ja. Ningú els menja, sempre els tiro. I em fa una ràbia. Així que quan a algú, mi. És lo millor. quan algú te'n demana més, tu sí, cap problema. Sí, por favor, cómetelos. Jo, chipole, jalapeño, Sí, tot el sí, que sigui, todo. por un tubo. Vamos. Bueno, ja pel teu aniversari ja sabem què fer. Què? Una jalapeñada. Algo picant. Mira, pues falta el 5 de maig. El 5 de maig? 5 de maig. Queda poc, 5 del Queda 5. poc. Ja farem alguna cosa. Això és dilluns. Està tancat. Els genials. Tancat. Lo celebramos en el mío, el 8. Clar, ja està. Perfecte. Mira, ja està. O el Ja 9 està. y el 10 tenemos un concierto en Plaza. También. Ah, sí? Ah, sí? Sí, sí. Hacemos un concierto. Val, promo d'això i passarem a lo següent. Això és important. Ho podeu promocionar? Endavant. Sí. Què és? Pues lo dices tú. Que Pues son hacemos un concierto con unos chicos que es un concierto acústico. Oh, qué guay. Será tanto viernes como sábado, de 9 a 11, ¿era? Sí, de nuevo, son vecinos de ahí, de la De la plaza peluquería ahí. de la Ruth. Es Ah, qué Juan. guay. Claro, el Es el Juan, Juan el marido que- de la Ruth y su equipo musical. Que xulo. Per la nit o pel matí? Per la nit. Per la nit. Vale. Viernes y sábado. Viernes i El 9 y sábado. el 10. A la mateixa terrassa, o sigui, terrassa, a la mateixa plaça de l'església. Això Ahí mateix. mismo. Molt bé, Ahí en molt la, donde se Molt entra bé. ahí. Posarem Molt bé, més molt bé. tauletes, tindrem més gent i... O sigui que... Mira, planazo, Buah. sobretot el dissabte, després hi ha camp, el dia 10, o sigui que a les 11, prèvia, de 9 a 11, prèvia allà, I després tot a al Camp camp. Bernades. Perfecte. Sí, Sí, que- seguramente vamos a hacer la reserva y todo, de antes se va a llenar rápido. Bravo. Coged mesa, coged mesa. Sí. Ja ens adelantem. Doncs ara sí, passem a una secció per conèixer-vos més, que són les que no t'esperes. Les que no t'esperes és una secció que Bueno, Que què? els convidats No s'esperen. no s'esperen. Les preguntes. Avui em toca fer-la a mi. Avui em toca fer-la a mi. És una ruleta, això, ja. És una ruleta, és una Girem ruleta. i li toca Ens fer-la ho anem a tu. canviant per entretenir-nos. A veure qui està al pie del canyón a fer Exacte. aquestes preguntes. Són preguntes així Sí, me he dado rapidetes, cuenta. no? Sí, no? Para ponernos en dificultad, ¿no? Una miqueta, això vol dir que s'han petita. entrenat, eh? S'han entrenat. Mínimament. Pregúntame. Va a ser difícil, pero bueno. Vale. Quina edat teniu? 43. 23. Un grup sanguini? 01 positivo. Hòstia. Olé! A positivo. Val. Molt bé. Què prefereixes? Tenir les cames de la mida dels dits o els dits de la mida de les cames? Les cames a la mida dels dits. Sí, igual. Vale. Bona resposta. Minis? Lo prefiero 1000 veces. Sí. Sí, no? Abans que... Es que... No, Així. complicado. Val, quantes vegades cagueu al dia? 2, a veces 3. Bé. Una per àpat. És que és el que s'ha de fer. Menges, cagues. Punto. Totalment. Jo ara mateix molt poques. És per saber com esteu intestinalment, saps? Complicado. A la seva panxa hi ha moltes coses hi ha ara mateix. moltes coses ara mateix i no surt. Fluyo con el universo. Bueno, Exacte. millor que no surti encara. Encara, sí. No. Abans bé, eh? Sí, no, però Abans 2 o ara... 3, ara res. Tu, val, quin tipus de planta seríeu? Ay, qué bueno esto. Un cactus. Hòstia, Opa. poca aigua, eh? Una salvia. Lo puedes comer, pero es medicinal también. Olé. Jo no fumar-ho, crec. No fumis la sàlvia. No Te'n fiquen els ulls cap al revés. i- Por ahí se puede fumar también, pero no es tan conocida para... Fumeu la sàlvia. Fumeu la sàlvia, nen. Fareu hamburgueses molt bones. Joves, tens 12 anys? Pero con ravioli... Va, espectacular. bona. Haurem de fer un receptari, un llibre de receptes. Sí. Estaria bé, això. Val, què opineu dels celíacs? Que existen, ¿no?
¿Qué voy a opinar? Molt ben defensat. Que me alegro por ellos. Sí, Que em sap greu. Por vivir. hay que lidiar que Vosaltres estan ahí. teniu pa per celíacs. Sí, Molt no, bé. és per intolerants més que res. Pensa Ah. que és una cuina molt petitona i no... No, el pan es para celíacos. Sí, que ahora pero- puede ser contaminación Eso. cruzada, Clar, sí. no pot Vale, ser vale, molt celíac, no? Pero Pa el això pan no mateix. tiene gluten. Vale. El pan es sin gluten, igual que te puedes comer unos tacos Sí. o jo què sé. Clar, però si algú és Però molt hi ha celíac, un millor també. no... Jo sempre ho aviso a la gent que em truca i em diuen Home, és que si passa alguna cosa més allà... per millor intolerants que per Sí. una altra cosa, perquè si no és un problema molt grau. O sea, tú Sí. te puedes poner mal a verla, a tocarla o a comerla. Ja. Pues, sí. Mira, això és com l'estrella d'am, no? Que en teoria l'estrella d'am, com a tal, no No té porta gluten. gluten, Ja, és però veritat. com no té el certificat... sí, s'ha engegat com a l'aire condicionat de coi i volta, S'ha no? engegat l'aire condicionat. Com no té el certificat, tenen la daura, que suposo que el paguen allà. Ah, I ja està. exactament, sí, perquè paguis més. És exactament el mateix, sí. Que pensava que el Xavi havia apretat un botó com encès, com fa calor i no ho sap ell si fa calor aquí. No, el Xavi no ha fet res. Val, si poguéssiu dominar un instrument, quin seria? Musical, Sí. O ja el domineu, potser, i no ho sabem. saxofón, ¿no? Però el saps tocar? No. Ah, vale, no. M'ha dit si podria, no? No, però el pots tocar, però sé com el no va más. No, Es que me encantaría. Vale. He dicho el lo saxo sé. y he dicho el saxo. Ja està. No, De sobte, està superat. El Geni s'ha Como escoltat. sabe la... Uah, seria brutal. A sobre la barra. El momento, una hora exacta. S'obren les portes de la cuina. A ver, que yo soy maricón, estoy pensando en Maggie. Pensando en Maggie de Simpson. Claro. Madre mía. M'encanta. Sí, aquí cadascú Claro. el seu instrument. Con su tema. Sí. Quin instrument? El piano. Molt bé. Allà. Qué clásica, ¿no? Sí, no? El pròxim concert el feu vosaltres. Sí. Allà a la plaça. De cactus a piano. Cadascú un instrument. Sí. Iba a decir la batería, pero no sé por qué. La bateria hagués sigut més cactus, Sí, no? la veritat. Si haguéssiu de ser una droga, quina seríeu? Uy, La sàlvia. De sàlvia. No los conozco. No sé què és. no sé de qué me hablas. Ketamina. Val. Vale. Sí, no. No que te l'hagis de prendre, que Ja. siguis tu. Què ho Que hagis de ser? La marihuana. Vale. Perfecte. Qué aburrida. Ai. Sí, però dona la cara. Sí, no? Quin és el pitjor delicte que heu comès? Al final sí que són compromeses les Sí, la preguntes. veritat és que sí, El Arroba poquito más policía. grande que... El delito. Pot ser molt petit Ah, el el delito. delicte. El delito. Que evidentemente ya está prescrito. Está prescrito, ya está. No pasa Yo nada. complicado, yo no. Pero... No, res, zero. Te lo Es que prometo. somos o sea. rumanos, nosotros no. Sí, no. No robamos en el metro y estas cosas. O sea, No se me ocurre no somos nada. Nada, así de carteristas. primeras. Pickpocket. Esto era antes de Atenciones. trabajar en el centro de Barcelona. Claro. No, la policía. La policia! Total. No. Hòstia. Perfecte. Has d'enfadar. Ja Siguiente, està, ja siguiente. està. Quin arma medieval... Truco rumano. Claro. La despistada. Vale. ¿Sabes los políticos? Otro Sí. pregunta una cosa y te contestan lo que Clar, quieres. ja està. Perfecte. Quin arma medieval triaríeu per un combat? El escudo y la I l'espada. espada, ¿no? Muy medieval. Pero solo uno. Ah, solo Con el uno. escudo también te protege, pero puedes dar Pues me golpes. defiendo, solo escudo. Solo escudo. El otro me deja Da descubierto. igual, si no le revientas con el escudo y Ja ya está. està. La lanza. Oh, Vale, bona, Ojo, Sí, pero tiene que, si estás cerca no te sirve. Bueno, ¿Cómo que no? Has d'encertar la Pero sí, primera. venga. I ja No està. deixes que s'apropi i ja està. Me voy Eh. corriendo. Val, és que... Si us oferissin, No. Ara ve la dura. Aquesta la saben, doncs. si us oferissin Home. 20 milions per follar-vos als vostres pares, Ah, ja fem... Els dos? Dos? Un trio? ho faríeu? Papa, és molt més senzill. No. 20 Bueno, milions. porque no puedes. No porque no puedo, porque... No, tengo otra filosofía. El dinero no es tan importante como os creéis. Tienes otra filia. No. Otro problema. Con 20 millones. Otro trastorno.
Te da para muchos psicólogos, da para muchos psicólogos. Este no lo tengo. Ese no, el de follaron a los padres no. Es que no me pone nada. Pero, ¿y los 20 milions? ¿No ponen un poco? No. ¿No? Hay gente que sí, ¿eh? El dinero es sobrevalorado. Nos han dicho mucho que sí, que por 20 millones que para adelante, ¿eh? Porque te alimenta ahí y tú... Sí. Como sabes, cuando te enamoras y te pones toda la esperanza en el otro. Sí. Esperanza en el dinero. Es por esto tú te enamoras por las expectativas que tienes. Sí. Con el dinero lo mismo. Tú me lo dices y yo me hago las películas. Claro. Sí, total. Yo soy más especial, no me los hago, soy más... Claro, més al dia a dia. Sí. Cristina? No. No? No, per S'ho ha pensat favor. més, Sí. però... No, Ella se lo Ha pensó tingut temps de hasta ahora. reflexionar. pero no, con mis padres sería... No. No. Es que no. No, Cualquier no, otra no. persona, por favor. Ya. Que me los den los 20 Un animal. millones. Es que en mi generación estas preguntas de pequeño se ponían mucho. ¿Sí? Muchísimo. Era el pan de cada día, ¿eh? Con cualquier cosa te imaginas. Y por esto, no sé qué. Y por tanto, Ya. no Sí, sé. el Si que tienes prefieres. sal- ¿Qué preferirías? Sí. O sea, te ponían en una supuesta... Pero todos tenemos un precio, ¿eh? Mira, Sí. la Pau al món si et folles els teus pares. Ah, Sí, home. és culpa teva tot. Sí, ¿no? Sí. Sí, Val. tenemos un precio, pero no es el dinero siempre. Exacte. Exacte. Hòstia, de sobte es Que posa profund, el Sí, tema. sí, Es no? Que posa... revisqui Freddie Mercury. Sí. Vinga, pa'lante. ¿Dónde está el perro? Pa'lante. Val, per acabar, digueu un popular opinion vostra. Algú que creieu que només vosaltres penseu i que la resta de gent no ho pensa. Personal o como... Sí. Teva personal. O de... El dinero no lo es todo. Vale, eh? Vale, és Sí, popular vale, opinion. no, puedo pensar en otra. És bona. Ojo. No un popular opinion. Pot ser també de les hamburgueses. Clar. Que digueu... També? A veure... Vinga, a veure. Se li han il·luminat els ulls, El facto, el facto. Yo no como hamburguesas. No? Ella ¿No? como... No. Odio las hamburguesas. ¡No! És No dura. se comió una hamburguesa. En mi vida. És Nunca. com Cago en la les popular màscares, opinion més Porque heavy. es casi vegetariana. O Sí. sea, Vale. Casi, como pollo. Però d'eure o algo així... No, es que me... No, eh? No, me da algo. No Hòstia, amb aquest titular està bé tancar les que no t'esperes. Los de Genia no comen hamburguesa. Farem un clip d'això, sisplau. Uau, vale. Es que yo tampoco como mucha hamburguesa. No? Ja, Com però tu no has d'estar... Pero los pruebo todo, lo hago con amor, pero no es lo mío. O sea, yo te como más una sopa o un arroz. Ja. Quin és el vostre plat preferit? Vale, el bistec. El bistec. El bistec, el entrecot, vamos. La bona pregunta és, rotllo, últim plat abans de morir? Un entrecot con ese chimichurri que te... Ai! Es va enamorar. I tu, Cristina? Macarrones al pesto. Opa! Al pesto, Molt bé, eh? al Con pesto. parmesano, así, nueces. Que bé. Riquísimo. Pinyons també per allà. Eso. Ara. Bé. Doncs Torra'ns amb primer. la boca feta aigua anirem a una altra secció, A la meva? que és la del Miquel. Bona nit i benvinguts a la cuina de la ràdio. Acompanyeu-me, poseu-vos el barret de xef i la malla pel cabell, sobretot si patiu alopècia androgènica com jo. Com bé sabreu, trobar-se un cabell al menjar només és un pro si aquest és públic. Deixarem per una estona les brometes i comentarem el que portem avui. Portem una secció on posarem a prova els coneixements dels nostres convidats. I us preguntareu, els coneixements de què? Avui no sé parlar, eh? No. Si estem a dijous, Esteu tots dijous, estem desgastats. Els coneixements sobre què? Doncs de les seves hamburgueses. Ojo. Recitarem part dels ingredients d'aquestes, de les seves hamburgueses, i hauran d'adivinar de quines hamburgueses estem parlant. Chupado. Vale, a veure. Si Teniu... los hemos hecho. Hi ha diferents qualificacions. Doncs jo començaré a tirar ingredients que me'ls he pensat també en quin ordre tirar-los i com més ràpid adivineu quina hamburguesa és, Val. doncs millor nota, en plan cum laude, saps? Vale. Teniu 2 intents per cada una de les hamburgueses, és a dir, no podeu començar a dir totes en sèrie, en plan 3X, no sé què. Vale, anem a provar. Vale? Doncs comencem amb la primera. El primer ingredient és
Què sobria? Trufada. Trufada, sí. Es la única. Bravo! És la trufada. M'agrada com el test de cuiner i de cambrera, com per És que si... jo me la sé de memòria, Clar, és que... Me la sé de memòria. No, una passada. La teva bíblia. Yo Te lo juro, tranquilamente porque me puedo me quitan retirar porque 30.000 sé que ella se lo sabe todo. Yo me la sé de memoria. Ja està. La següent hamburguesa he estat una miqueta més pillo, perquè evidentment sabia que era l'única. Doncs començarem amb un altre formatge que és el Emmental. Bueno, hay muchas. Ahí variamos un poco. Una miqueta. Vale. Aquí no sabem què pot ser. Encara no. Si dic el segon ingredient és mayonesa de la casa, También. También tienen varias. I... Pero creo que tiramos a porqui un porco. ¿Un porco? Un porco? Un porco de porqui? Un porco de porqui. Per la cara que fa. Cara de porqui? creieu que és la porqui? No és correcte! No! Però tenim un altre intent. Vale, un altre intent. Ben Perquè fet. el tercer ingredient m'aixataré perquè és... No, he de dir Pero el la tercer porqui ingredient. tiene estos dos ingredientes. Vale. Tiene mental y mayonesa de la casa. És una merda, perquè el tercer ingredient Ja ho diu. són 3 smash burger. Triple X. Triple X. Sí. Sí, pero la comparten, o sea, las Sí. hamburguesas comparten una ingredientes. mica de base, El quart i el cinquè ingredient eren la cebolla caramelitzada I el bacon. i el bacon. Claro. Clar, amb la ceba caramelitzada i el bacon també eren iguals els ingredients de les altres. Exacte. Doncs Clar, no ja. podíem fer el joc aquí. Sí. Següent. Següent i última. Val? El primer ingredient també és formatge mental. Vale. El segon ingredient és cebollino fresco. 80. No, es la clásica, Cristina. Cebollino, entendí cebolla. ¡Ay! ¿Ya lo has dicho? Està atenta. Què dieu, doncs? 80. 80. És 80, hòstia, no és que us la sabeu Pues bien, me la totes. sé. No, no, memoria. porque yo he dicho cebo y se me ha ido la cebolla. Perdoni. Es que soy humano, ¿eh? Clavada. Ja, és que... Ja és l'excusa per tot, L'excusa, sempre. l'excusa. Va bé. He demostrat que teniu un coneixement excels sobre Sí. els productes de les vostres hamburgueses. He perdut. Quina és la vostra preferida? Però si no O sigui, menja no, clar, no mengen hamburgueses. Però vull dir, No, hi ha claro que d'ingredients de dir, és la més maca. La que vindrà ara. La mà. La trufada sería la mía. Bien. A mí me encanta así la princesa. La princesa. Ojo. La princesa era una Con del mes, no? Que fue de la Queso de cabra y mermelada de calabaza. Fue la- Vale, fue la la de de Halloween, Halloween. sí. Y tuvo mucho éxito y de hecho nos inspiramos en Rumanía se hace con la calabaza un pastel de calabaza dulce. Sí. Y entonces pensamos en esa mermelada que se usa y lo usamos para una hamburguesa básicamente. Molt bé. I volia aprofitar, i Digues, això digues. egoista, perquè vull saber-ho, la salsa de l'hamburguesa 4 puntos, que tant ens ha agradat en el programa. Sí, volia destacar-ho que ara. Era pinya, crec recordar, era pinya. Reducción de piña. Reducció de Sí. pinya. D'on la veu treure, la idea? Es que esto lo ha hecho Darío, básicamente no me involucré mucho. No. No et va deixar tampoc involucrar-te molt, eh? No. És... Pero hay cosas y cosas. O sea, cada uno aporta su... Claro. De hecho, cuando nosotros hacemos una hamburguesa, todo el mundo puede venir y aportar, no sé, una idea. Ah, me gustaría eso, el otro. Y se cogen varias cosas y sale la hamburguesa. Que bo. Ja ves. Así El Miquel és bo, en això. Sí, i que tampoc hem parlat de que és una parella a la cuina. És a dir, esteu el Darío i tu, cuinant Mano a mano. i jo no sé vosaltres, però jo almenys amb la meva parella no puc cuinar. O Claro. ella és una nazi amb mi, em Sí? fot fora, o jo sóc una nazi amb Teniu ella. mentalitats I dic, diferents. I dic, que te pires, jo et faig el servicio entero, no passa res, netejo tot si és necessari, però deixa'm tranquil. Uf. Com ho feu vosaltres dos per compaginar-vos-ho? Nos tomamos pausa. Sí? Sí, passen coses, no? Sí, exacto. Como en todas las parejas. y Clar, en todos clar, los clar, sitios, clar. es Ho veig normal. impossible. Jo ho veig No, impossible. trabajamos bastante bien, la verdad, pero sí, si surge, yo me tomo un tiempo y no sé. Pero igual no estamos en el mismo sitio. O sea, hay... O sea, perquè Piensa que cada uno tiene su función Exactamente, en la Clar, cocina. clar. I no us trepitgeu. No, Vale. no mucho. En cualquier cocina como son partidas.
a la freidora, a la plancha, el montaje, Clar. no sé qué, los platos. Hay los cuadraditos ahí, Claro. está cada uno Y se sabe en de su rollo. antes quién dirige la cocina, quién tiene que dirigir la cocina, que es Darío, que lo dirige. Vale. Y cada uno hace lo que se le dice que hacer, porque si no hay un poco de orden, no salen las cosas. Completament. No. Es imposible. Impressionant. Pero sí, nos llevamos muy bien. Pero claro, trabajando en la familia, sí. Es que... Porque es la sí. confianza. Ya. Claro. Y entonces es muy normal que por ahí surge, haz esto que no quiero. Y el trabajo te lo llevas a... Pues vale. Claro. ¿Por qué? Porque no No me sale. da Porque no me sale. Y el trabajo te lo puedes llevar a casa. De hecho, hay veces que lo hacemos. Ja. Sí, és el que hi ha, és el que hi ha. Que se es una lista o que es los pedidos, sí, es que se tiene que ser así. S'ha quedat una pregunta aquí abans de marxar que m'agradaria fer, que és quin és el vostre nom de grup de WhatsApp de feina? Posa Genials o hi ha algú... Sí, es que yo he salido de todas. Yo también, para no hablar más. No teniu grup de WhatsApp? Fora WhatsApp. La verdad que ya no, pero sí, en un principio era genial. No, salimos, no. No. Que era demasiado ya. Era- Vernos en el ya nos vaya un trabajo, bol. vernos... Sí, no. Y encima hablar Desconexió. todo el día. No, Que hay reserva para tantos. Oye, déjame Esto es una tranquila. Ja arribaré, ja ho veuré i ja està. Que me Tenia- llamen. També suposo que el WhatsApp fa que acaparis el temps de la teva vida personal i exacte. també fiquis dintre el projecte familiar. I és difícil. Ja. Teníamos como 3 o 4. Guau. Y era difícil, sí, claro, personal, no sé qué. No. Otro de cuentas, otro de Sí, esto, otro de... sí. Fora. Y ya Fora. dices, bueno, venga, Y un por par favor. familiares. Yo he Sí, salido, dos Claro, claro, familiares. de todo. Dos familiares. yo he salido O sea- de todas. Yo no estoy en ningún grupo más. Ya, Un día he ah, salido de todas y creo que no queda mucho grupo. Yo estoy en los familiares. Algú, la família Ahí lo estoy, primer. ahí estoy. Doncs anem a buidar la ment amb la secció del Lil Pau. Vale, pues la meva secció d'avui consistirà en que haureu de fer un tier list. Sabeu el que és? Un tier list, ordenar de l'1 al 5 diferents coses. En aquest cas tindrem ingredients que se li poden posar a una hamburguesa i l'haureu d'ordenar de l'1 sent la hòstia i el 5 sent... No, Una no me merda. pongas O eso sea, en una la hamburguesa. mejor sería, ¿no? Exactament. Llavors, us diré una sèrie d'ingredients i me'ls haureu d'anar classificant de l'1 al 5. Vale? Després, si necessiteu recordar-los, jo us diré i tot. Comencem per ceba caramelitzada. 1. 1. Uno. Uf. Es que es muy importante Us heu de la posar cebolla. d'acord. Us heu de posar d'acord, Es poden Ha d'haver-hi repetir. aquí... Són singles, o sigui, no els poden repetir? El què? Poden dir tots... Poden dir... Poden dir tots a l'1. Vale, no és sí, com- sí, no és o com sigui, no, els- si tots són un 1, tots Vale, són un 1. vale, Sí, guai, Vale, vale. son 3 por mí. Pues 2. Fem un 2? No? Son dos, vale. Què Vale. més? Vale, ceba cruixent. La crispy. Un 5. Odio a la ceba A cruixent. veure... Me la piden mucho, ¿eh? Ja, però això és vosaltres. Què opineu? Per vosaltres, eh? Yo diría un 4. Es un producto industrial. Ja. Un producto de bolsa. que O puede no, ser- lo puedes hacer tú. Sí, pero es Es una locura complicado. hacerlo, Ya. Es hacerlo complicado. para cientos de personas. Yo entiendo, sí, lo puedes hacer. Como todo. Ja, Sí. Pero sería una locura, tiene que ser sostenible. Ja has apuntat el 5, tu He directament. apuntat el 5, perquè m'ha agradat la reflexió de producte industrial, no me cunde. La ceba cruixent feta, Uf, és casera, és deu ser una... escandalós. Sí. Però feta Està casera muy ha de ser buena. una puta Está meravella. muy Però buena. vaya liada. Pero lo hago també con la coincideixo. familia. És, pero és molt mediocre. Vull dir, a venir la ceba És boníssima. confitada... Sí. yo lo hago. Vale, bacon. 1. Vale, 1. Ara, això és el que volem. Vale. Unió. Enciam. Ansiam. Lechuga. Lechuga. Sí, sí, sí. Comparte el 5. Sí? Vale. Cebolla. Oh! Sí. Nada de lechuga.
Poco La de Cristina no lechuga. està A mí me contenta. está dando patatus ya. Ay. Yo que soy fan de la lechuga. Jo també, és el millor, li dona el crunch a la Sí, No he dicho nada, he dicho poco, existe, ¿no? Ahí. Vale, sí. Pero no Però es que un no sigui top lo principal. de nada. És com el Per tu, Cristina, hamburguesa d'enciam. És com, és, com Sí. és com en el kebab. Vull dir, en el kebab, qui s'hi fica enciam, no, ja no, paral·lelament a que t'ompli més o menys, és perquè et dona un respiro. Eso es. És el punt. Con su tomatito. Yo estoy de acuerdo. Por eso tenemos ensaladas. Claro. Ah, Exacte. val, següent. Vale, Doritos. Hi ha gent que posa Sí, Doritos sí, a les sí, sí, hamburgueses. sí, hay que poner de todo. Sí, Ketchup a la sopa, també. sí exacto. Pantera rosa. Quin número? Sí, sí, sí. Un 5. 5, sí. Vale, Vale. aquí estan d'acord, també. que Vale, Seria un estem quatre, d'acord però en que Doritos no I toca. palomites, li estan ficant Doritos Ja, a les ja. I palomites. cheesecakes. Cheesecakes amb una hamburguesa. Que això Lotus. és per... Sí, sí, no. No, és se le ha ido la olla, vamos. Sí, sí. Sí. Que Pulled- Això petarà en algun moment. Sí. Pulled pork. Pulled pork. Son Interessant. dos. Un pulled Sí, pork. sí. El Un pulled dos. en general. Pulled en general. Sí. Vale. Formatge de cabra. Es un 2, un 1. El formaggio de cabra pega muy, muy bien con una hamburguesa. Sí, Sí? d'acord. Un 2 o un 1? Sí, això és Un un... 2, Això és un un... 2. sí, Yo un- no te dejo contestar. Cristina volia dir un 5, segur. No, está muy bueno. Un 2. Yo mientras no A sea ver. carne... Un 2 porque es un queso. Exacte. Vale, Es menja molt el sabor de les coses, també, el formatge de cabra. però bueno, si em poses una miqueta... Pero yo he tenido en cálculo la importancia para decir Ahí y estamos. que busca la gente en general. Porque sí, te puede gustar la lechuga. Y tampoco es poner un medallón. Hay mucha gente que te vas a un sitio y te comes una hamburguesa y te ponen un medallón así de gordo y dices, ¿esto qué es? No, no, Te ponen más uno no es finito, mejor. le Ahí pasas un... estamos. Más no es mejor. Y lo gratinas así un poco con un... Sí, No. sí. Pero más no es mejor. Ya. Vale, ou. Ay, qué clásico. Contesta. Es que Ponme un 5 en el huevo, por favor. Sí, te quiero poner un 5. Es que nosotros no ponemos huevo en No, no. ninguna És que hamburguesa. això és un punt molt positiu que teniu A mi em sembla vosaltres. bé. A l'ou, És a les bastant guarro. hamburgueses, és una Y marranada. me la piden y me la piden Pues y yo a mí a- sigo diciendo que no. Que A la no, que no. trufada, No, no, a la no. trufada Està bé. m'hi poses un huevo frito i jo sóc feliç. També. No, és una Pues te la guarrada. vas a No, casa. Te la vas a casa. També. no te la menjaries bé. No te la menjaries Jo- igual. No es lo mismo. No es lo mismo. Te la fas a casa. Es que tenemos ahora una charla de ponerlo en una hamburguesa del mes. Pero tampoco tenemos... Yo creo que si es frito, frito, sí, No, sí, es a la plancha. Hay que darle una vuelta, hay No, que a darle la una plancha, vuelta. tiene que ser a No la plancha. puede ser. Ya, ya. Doncs, Ahora sí vamos Ya, ya, claro. por no. Ya. Por lo menos que sea con la... los bordes... Vale, Por lo menos que sea la plancha. Queden poquets. Cheddar. hablamos Dos también, yo diría. Del queso cheddar. Sí. Sí, queso cheddar. Claro, Es dos. importante. Dos, sí. 2, vale. I tenim tomàquet. Yo creo que será... Cuatro. 4. Para no darle un 5, Lo ¿eh? trata mal. I per últim tenim trufa o salsa de trufa. Son tres. Un 3. Està bé. És una Molt moda, bé. és una moda. Pues tenim en el top 1, en solitari, bacon. Bravo! Un aplaudiment pel La bacon. Cristina no està d'acord. No, sí, el bacon muy bueno, pero... Es que si tú quieres hacer una hamburguesería... Le vas a poner bacon. Si tú no le pones bacon, has perdido 80% de Sí. los clientes. Tal Ja, qual. ja. Després, al top 2 tenim ceba caramelitzada, pulled pork, formatge de cabra i cheddar. Vale. El 3, trufa. El Vale. 4, tomàquet. I el 5, a la púrria, ceba cruixent, enciam, Doritos i ou. Està ben equilibrat. Està Molt ben equilibrat. I ara arriba la secció que més ens agrada, que és el Què em portes? Què em portes? Què em portes? Què ens porteu? Què ens portem? Dani, Cristina? Què em portes? El Deu està flipant amb la... Què ens porteu? Què em Què ens Para que porteu? veis que... Què? Què és això? ¡Sorpresa! No! A veure, espera, ho anem obrint. Unboxing. Mentre aneu explicant.
A ver. Son medias. ASMR. Són medias! Una bici! És una play, és una play. I havia escoltat Son Medios. I De hecho, no me he dado cuenta al momento de hacerlo, pero son nuestras hamburguesas preferidas. Bravo! Que es de corazón. Hòstia, que guai. ASMR de bossa. Així sona una bossa dels Genials quan t'arriba a casa. Bolsa de qualitat, Bossa que És podria... qualitat, Suena como esto en TikTok. ¿Has visto que se ponen Sí, com l'SMR. A veure. Bossa de... És bon gènere, això. De pare alcohòlic americà, que hi guarden allà dintre l'ampolla, Atenció, atenció. Obrim i... Unes patates. Què els hi poses al micro, les patates, per si volen dir alguna cosa? Vale, i tenim... Hòstia. Hòstia. Tenim 3 patates. Que diguin alguna cosa, no? Hola. I tenim... Princesa. Provaré la princesa, Que heavy, Que bé, molt bé. Trufada. Ojo. I... Trufada. Ole! A més, és com que han clavat que som 3. Quina il·lusió. La princesa, quina és? O sigui, És la seva pele, no? La de queso de Atenció. cabra, Queso de cabra. mermelada de calabaza, mayonesa sweet chili, bacon crujiente y la carne. Mostrem a càmera. És pollito? La trufada, a.k.a. la millor hamburguesa que hi ha. Si us sembla, Miquel, que cadascú agafi una, fem l'ASMR alhora i s'acaba el programa. Jo mataria nens petits per això, Ja, ho sé. Vius, vull dir, clar, els has de matar. Vull dir, matar Home, un nen que matar ja un està nen mort. mort, Clar, crec que és de ser mala Es que persona. la princesa fue inspirada en Halloween, de hecho, bueno, la calabaza. Para calabaza. Oita. Mira. Pero ha tenido un puta. súper éxito. Un exitazo, fue un exitazo. Fem això. Bueno, Dan, Cristina, gràcies per haver vingut. Gràcies per la Ha estat un plaer, la veritat. No sé, ja ens veurem per allà, òbviament. Ens veurem. Ens veurem per allà, gràcies per haver vingut. Gràcies, Xavi. És que ens queda un minut i tot. Podem fer una CMR llarg, Podem fer-lo llarg, Bon profit. Con Mace y yo con Cristina puedo acabar. Sí, no? A veure com sona, Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, vale. Vale, vosaltres sou l'últim minut. A veure com sona. ASMR. A veure. No. Buah. ¡Buah! Buah! Brutal. Que passada, tu! Genial. És increïble. Ara sí, gràcies per haver vingut. Ha estat un plaer. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gràcies, Xavi. Adéu. Ha sido un placer, la verdad.